Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Haka arp kandai terek ubna jileu menta usnam arajakat kandai lapan kot no ya kelempung ila kai football ya ka balatep kum ka West Castles district level inter school Subroto Cup football tournament 2019 ya ka balapelong haka madan ila kai jong ka Nongstoin district sports association haka snong nong pendeng na pedang ki babon ki kenhon jeki skol na kalang kan ka district ki balawan ai rang sekani kelempung Henry ki katto kan tli ki kenhon ki blapoi sekani kasngi ka bakhaddo banyakon na ka banta banyo ara ikanam nado haka under 14 ka jekon kalalong hapdeng ka kenhon jong ka Jewel Gatpo Memorial Secondary School persya ya ka skol dap boklang Giri Memorial Secondary School porla kane ke jekon hakane ke sni hapadang kini ki atli ki kenhon kalalong ka bakhlan bor siliang namar ki nong ilakai jong ka skol Jewel Gatpo Memorial Secondary School ki khamtam hakaba ki layo banthap adu sagol kat ban nakaleng ka kenhon jong ka dap boklang Giri Memorial Secondary School porla kalala ban panphai tang sigol haba phai pa chaka jekon jong ki kenhon ki ba ki nong ilakai ki dei ki badang hapo ka khatnyos nam karta nakalyang ki kenthei ka nam la do layo ra da ka kenhon jong ka Jewel Gatpo Memorial Secondary School hadian baklala ban pelim no ikakan hon DHS Roy da Argo Lanot. Haka jikon juki kena sendang pat haka under 17 hi ka jikon kelalong hapadang kakan hon COG Secondary School. Kebala pelim no ika skol DHS Roy da Shigo Lanot. Haka ni kasngikot jong kani kelempong yakop lakai football. Laidon rengkat ru UMDC jong ka Nongstoin constituency uba Gabriel Walang. Ubalalong Kongsan ringkat kejiran lang u District Sports Officer jong ka West Castle Hills uba PB War Nongbri. U General Secretary jong ka Nongstoin District Sports Association uba Gordon Marngar bat kiwe-kiwe.